Zamisli jednog dana se probudiš ujutru negde oko 3 popodne standardno i skapiraš nema više interneta, brate. Nema više ono rasistički reelsovi, brate, dok si na WC šolji. Nema više ono pošalješ poruku 2-3 ribe ili lika, ono s kojim hoćeš da vežbaš opšte narodnu ribologiju. Nema više pristupa ni sajtu ni ćoti da kupuješ ove prelepe, izuzetno kvalitetne majice, dukseve i šorceve sa 5% popusta pre kupovini uz kod Limun Show. Bukvalno ništa nema. Užas je, brate. I kako dobro šalju stvari u kutići, ono šmekerski sve, a i vrh kvalitet stvari. Katastrofa. Upravo to se desilo, ni manje ni više nego Afganistanu, a mi smo se okupili danas ovde u ovoj svečanoj atmosferi da kažemo po koju o tome, jel? I zato opustite se, otvorite neko pivo, pa da porazgovaramo malo. Da, u Afganistanu ima interneta, jer je napisan civilizacija, onda sam u fazonu, ne mogu ga potvrdim, jebi ga. I tamo postoje normalni ljudi, opet diskutabilno, koji umeju da koriste telefon, tablet i kompjuter neke vrste, mislim oni koji ga imaju i koji još uvijek nisu uhvatili da koriste te satanističke sprave, ali i tamo također ima onih koji ne veruju baš u te skalamerije i onda umjesto da kažu čekaj brate da vidimo valja li to, da li može da se iskontroliše i usmeri, oni kažu seci ovo. Pod mač, bato, jer jebi ga ono, talibani, šta ti njima da objašnjavaš i da predlažeš, šta ti ja znam, nema leba, možeš samo bukvalno da budeš obezglavljen, ali brzo, to ti je kao ono milost, ono, nećemo da koristimo ručnu testeru za tehničko. Zbog toga, Afganistan je pre nekoliko dana ostao potpuno bez interneta na 2 cijela dana, jer su talibani odlučili da saseku to sve u korenu i kažu, znate šta, to AI streameri ko onaj Limunov show, to promovisanje sadomazohizma uz highlightove utakmice Srbije u fudbalu, to midget porn, nema šanse. Uvodimo mi naš internet. Njihova ideja je da nema bogohuljenja i pravljenja ono idiota od ljudi i tako dalje kad su vidjeli kako to sve izgleda, nego će oni da donesu neki njihov internet za većinsko stanovništvo koji će da bude ograničen samo na neke stvari koje su njima ok, po njihovom mišljenju, a njima će vjerojatno da ostane onaj glavni internet. Kod njih termini kao što su they, them i slay ima potpuno drugačije načenje, a i redosled ako me razumete. Šalu na stranu, a i ne, Afganistan jeste diktatura već sad, ali ima tih nekih obrisa, da kažem, normalnosti, jer ih je mnogo, brate, pa je teško sve to iskontrolisati automatski. Zato smatram da će se ovo stvarno desiti, njih to ljudska prava i to ne zanimaju mnogo, jebi ga. Ali ajde malo da čujemo o Afganistanu, kad smo već tu, jer znam da volite da pričamo o državama. Opet se nisam presukao. Ne znam da li ovo mnogo otkriva, brate. Saznaćemo u sljedećoj epizodi Televisa presenta. Uglavnom, voleo bih da znam da li nam se stvarno sviđa da pričamo o državama, interesantne činjenice i to priče, neke novosti iz nekih država i tako dalje. Da možda uvedem stalni sadržaj baš za to jer ja to volim da radim, pa čisto eto kao malo ispitivanje javnog mnjenja i tako dalje. Kapiram bi moglo nešto na Instagramu se cepne slično kao Scarhead TV što radi. Shoutout Burazaru, hvala ti što pratiš. Afganistan je kontinentalna država na prostoru Južne i Centralne Azije sa glavnim gradom Kabulom i oko 42 do 43 miliona stanovnika prema skorijim procenama. Službeni jezici su Dari, koji je varijanta persijskog, i Pašto, a društvo je sa većinskim paštunima i velikim zajednicama Tadžika, Hazara, Uzbeka i drugih. Geografija zemlje je teška, da kažem planinska, sa lancem Hindu Kuša koji preseca celu unutrašnjost i čini infrastrukturu prilično onako složenom i skupom što ide na ruku ovim ludacima što gase net, pogotovo kad se radi o energetici, telekomunikacijama i slično. Jer ovi su u fazonu šta ovi imaju komuniciraju po brdima tamo. A imaju za animaciju, brate, dovati kozu i politički poredak od avgusta 2021. pod kontrolom Talibana koji vladaju dekretima i nameću stroga, da kažem, društvena ograničenja, tako ćemo ih zvati. Međunarodne procene sloboda kažu da je Afganistan na samom dnu liste sa Global Freedom skorom 6 od 100. Znam da vas zanima, Srbija ima 56 od 100, ali svi znamo da je to previše, pa vi sad vidite koliko Afganistan u stvari treba da ima. Naravno, kod njih su tu i kontinuirane optužbe za sistematsko počinjavanje žena i djevojčica, što je najstrašnije. Čak i Savet UN za ljudska prava uspostavio novi mehanizam istrage zločina usmeren na zloupotrebe nad ženama i djevojčicama pod talibanskom vlašću. Tu je također i zabrana ženskog univerzitetskog obrazovanja od kraja 2022. godine. Samim tim ostali neće da ulažu u takvu državu, vrate, ono, jer ne mogu da privuku investicije samim tim i tako dalje, jer su jebeni divljaci, a i šta im šalješ pare, brate, ima puknu sve na sadomazu opremu i alate za omamljivanje. Privreda im je do duše krhka odavno i Amerikanci su imali svoje
misije tamo, a znate kako to izgleda kad oni prođu negdje uzmu šta im treba. Te su mi naočare, bre. Energija i digitalna infrastruktura su baš ono dno, jer struju i osnovne stvari ima možda 1/5 do 1/4 stanovnika, tipa kao Kaluđerica i to. To ukratko znači da su osnovne digitalne usluge dostupne u urbanim tim nekim centrima, ali ovo ostalo, žali Bože, kao kod nas u suštini, ono, što južnije, to tužnije. Pa ja nemam optiku ovdje gdje ja živim, brate, šaljem pakete s krompirima, a ne megabitima preko MTS-a. Ko je bio na streamovima, jasno mu je. Dodatni problem, Julje na vatru, je ovo o čemu danas pričamo, a to je namerno sečenje interneta od Talibana koji su oni sami priznali i njihova želja za produbljivanje diktature i kontrole što narod vidi. Klasika Severna Koreja i jebi ga, brate, to ti je što ti je. Što se tiče ulaganja u infrastrukturu, internet i telekomunikacije, bukvalno je manje od 3% BDP-a i apsolutno su zaustavili sve donacije u te svrhe i rekli ljudima ne cimajte se, ono, džaba radite. Pozvano doći ćemo, brate, piški ćemo vam na trafo stanicu sa nadvožnjaka, džaba krečite. Ništa bolje nije ni kod nas i u nekim zemljama i kod nas se gasi internet, cyber napadaju na istomišljenici diktatora i nas gađaju zvučnim topovima, ne znam, i kod nas šalju kriminalce da pale restorane po BG-u. Doduše o tome možemo da diskutujemo jer to znači da se kolju iznutra, ali kapirate što hoću ja kažem. Da kad bi imali najmanju šansu što će imati ako se narod ne uzme u pamet, što se kaže, isto će ovo doći kod nas, a babi i dede koji manuelno stimulišu to malo polnog organa što im je ostalo, kad već mozak nemaju, svaki put kad se na TV-u pojavi ona spodoba će da budu najsrećniji na svetu kad se to desi. Ipak ovo što su Talibani uradili nije izolovan slučaj u smislu njihove države za početak. Lokalni prekidi su krenuli sa sredinom meseca negde, a uveče 29. septembra uhvatili su i Kabul i celu zemlju bez najave, samo su isekli i to je to. Nema interneta, kraj. Imaju to neka nezavisna merenja koji su zabeležili pas saobraćaja koji se upisuje kao totalni blackout, s tim da su prvo isključene optičke veze, a onda i mobilne mreže i telefoni. Jebote, oni imaju optiku tamo, ja nemam čačku, idi bre u pit. Direktan povod i motive koje navode jedan deo tih izvora od samog početka kako je to bilo, svode se na talibansku kampanju sprečavanja nemorala u okviru koje je vrhovni lider Hibatullah Ahmadinejad je valjda ranije u septembru naredio obustavu optičkog interneta u više provincija. Ono što je mene bilo interesantno jeste da je na početku kad se desio je prekid, svi su rekli, znači onako jednoglasno, desilo se prekid zbog dotrajalih optičkih kablova. Associated Press je na primjer nekoliko sati kasnije povukao tekst i objavio da je u pitanju lažna objava koja nije došla sa zvaničnih kanala. Dan kasnije isti taj Associated Press je rekao da su Talibani preko svog zvaničnog WhatsApp kanala, moderni jevi ga, čudno dopisuju se preko goluba ili svetlosnih signala sa planine kad im tako smete internet, potvrdili postepenu obnovu usluga, dok Reuters kaže da vlasti nisu ponudile jedinstveno objašnjenje. Obustavljeni su bili letovi, nisu mogli da se razmenjuju podaci, bankarstvo je stalo potpuno, bolnice su bile baš u haosu. U prvim analizama Time je rekao da je kontekst gašenja neposredno nakon razornog zemljotresa, što je bukvalno bila laž, ali ko još veruje novinskim agencijama, brate, pogledajte samo ovo je naše, ono. Burek novinarstvo najobičnije, kao onaj anđus koji može da se spremi za video koji stiže uskoro o njemu, ideš na poster, bato, vreme je bilo. Uglavnom, posle 48 sati potpune tišine, 1. oktobra se desila delimična, a onda je široka obnova mobilnih i fiksnih usluga. Talibanski kanali su kratko poručili da timovi rade na potpunoj obnovi. Timovi, evo te, kad čujem ovakve stvari ću umrem od smeha, brate. Talibani i timovi, ono, podovi, klasteri, brate. Jedini klaster koji imaju su klaster bombe, teora. Iz njihovog ministarstva kažu da će oboriti brzinu na 2G kao trajni režim. Ipak, nije ovo prvi put za ovako nešto u svetu, jer logično je, ja sam prvi put pomislio kad se desilo u Afganistanu, tamo napastuju žene, vešaju ljude ono po ulicama, normalno će tamo da se dešava i u Severnoj Koreji. Globalni trend je u ovom trenutku ocenjen kao zabrinjavajući i postaje sve učestaliji. Prema Access Now i Keep It On 2024. je zabeleženo najmanje 296 namernih gašenja u 54 zemlje, najviše od kako se vodi evidencija. Verovali ne, Srbije ovde nema, iako sam ubeđen da znam tačno trenutke u kojima se ovo dešavalo u određenim gradovima ili delovima Srbije. Primjeri totalnih ili skoro potpunih gašanja na nivou čitave države dobro su dokumentovane, ali nisu samo za
proteste i za diktaturu, nego nekad budu i za testove na nivou države, pa da nemaju kao net, da ne bi varali. Pa kao jevi ga, u Egiptu recimo januar-februar 2011. godine vlast naredila operaterima potpuni prekid interneta i mobilnih servisa tokom prvih dana ustanka. Slične takve kill switch, kako se to naziva, operacije viđeni su i u Siriji, nacionalni prekidi 2012. i 2013. godine, gde su više nezavisnih mrežnih posmatrača registrovali masovni nestanak saobraćaja iz zemlje. Imamo onda Iran koji u novembru 2019. demonstrirao novi šablon toga. Najpre su upropastili konekciju na širom području, a nakon toga gotovo potpuni nacionalni mrak koji je trajao nedelju dana tokom protesta. U Mjanmaru koji je imao jedan više od Indije za 2024. godinu, a ukupno 85 ovakvih slučajeva. Nakon vojnog udara 2021. zabeleženi su ponovljeni noćni i višesatni prekidi sa drastičnim padom nacionalne konektivnosti na 14% normalnog nivoa, što je pratilo hapšenja i nakon toga gušenja protesta. U Kazahstanu je u januaru 2022. eskalacija demonstracija dovela do nacionalnog mraka, bukvalno iz višednevne posledice po bankarstvu. U Sudanu, na primjer, su višednevni prekidi 2018. do 2019. godine, se to dosta dešavalo, 2021. 2024. 5. u talasima i tako dalje, postali su, da kažem, oružje u nekim političkim krizama i u ratu. Paralela sa recimo Severnom Korejom, čuj mene Srbijom, brate, Severnom Korejom, objašnjava do čega krajnja digitalna izolacija može dovesti. U toj zemlji skoro niko nema pristup otvorenom internetu, umjesto toga postoji strogo kontrolisani, da kažem, nacionalni internet, Kwangmyong, koji omogućava samo odabrane, režimski filtrirane sadržaje. Vidimo mi naravno Severnu Koreju kao državu koja je sređena, čista i šta ti ja znam, ali to je besmisleno pominjati kad je uspostavljena diktatura. Otvaraju se oni malo svetu sad da dođu turisti i tako dalje, ali neka hvala. Sve ukupno gledano, Afganistanci su ga najbali, a da će se i kako ovo odraziti na ostatak sveta kad se izvežba kod njih, to ćemo vidjeti. Internet veza je tamo uspostavljena, tu su masovne osude zvaničnika, ljudi koji rade tamo kao novinari, koji su u misijama, nekim su u panici i problemu, a ljudi fazonu daddy chill, Dodaj nam kolačiće sa ormarića, brate, pali Terrorist TV da gledamo kompilaciju najboljih javnih egzekucija u 2025. godini. Eto, toliko od mene. Nadam se da ste uživali u videu i da vam se svidjelo nešto sa Nićoti sajta. Link do njih je u komentaru, a kod za popust je Limun Show, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Živjeli!